Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ntswa yo wana uri tshanduko ya kilima i ḓo ita uri mutengo wa goroi u gonye kararu. Tsedzuluso ya dzitshaka yo gandiswaho kha dzhenala ya Earth's Future yo bvisela khagala uri ṱhahelelo ya maḓi ndi yone thaidzo khulwane. Vhasedzulusi vha ri u gonya ha mitengo ya goroi ḽifhasini vhukati ha ṅwaha wa 2000 na 2021 zwi na vhuṱumani na zwiimo zwa magomelelo. Tsedzuluso yo shumisa data ya kilima, vhubveledzi ha goroi na mitengo ya ḽifhasi u ṱoḓisisa uri gomelelo ḽi kwama hani mimaraga ya goroi u mona na ḽifhasi. Vharamabindu muṱuku a wanalaho vhembe kha vha ri kwame kha 060 848 2541 uri vha kone u ḓirengisa nga mahala. Vha ḓo fana na vhaṅwe vhoramabindu vho no ḓirengisaho. Nga madzina ndi Thangule mishaka, ndi wanala kwanjele phadzima. Ndi muthu ane ndi to ḓi shuma na mwana. Ndi shuma nga u tsho thoma ndi shuma nga u vhamba dzingoma dza kereke ya Tshigubu. Tsha vhuvhili ndi tshi khou rengisa maḓi, nda rengisa na dzikhuni. So ndi kale ndi tshi khou ḓi rengisa hezwi zwithu ṱhamusi u bva 2019 uya kha 2020. So muthu ono vhuyelwa kana u benefita hu vha hu nṋe muṋe sa vhunga ndi tshi khou tou ḓi shuma nṋe muṋe. So ndi hezwo zwithu. Matsheloni ni masiari ndi khou lumelisa muthu muṅwe na muṅwe muhulwane na muṱuku. Nṋe nga madzina ndi pfhi Muleya Ndifelani Funanani, ndi wanala kha ḽa Maṱangari. Nṋe ndi vha ndi khou ita zwa sira, ndi vha ndi khou rinyuwa sira certificate, ndi khou rinyuwa sira card, ndi khou tshentshela vhathu vho xedzaho namba founu dze vha khou dzi shumisa ha sira dzine a vha tshe nadzo. Nda dovha hafhu nda vha bukela date musi vha tshi ṱoḓa uyo collector sira yavho kana sira khadi yavho branchini iṅwe na iṅwe ya sira, hu nga vha Polokwane, hu nga vha Pitori, hu nga vha Joburg. Branchini iṅwe na iṅwe ine vhone vha vha tsini nayo ya P-sira ndi a kona u vha bukela vha collector sira dzavho. Zwine nṋe nda khou ṱoḓa u thusiwa ngazwo ndi u advertiseliwa business yanga uri ndi kone u wana customer. Muthu ono benefita kha heḽinoni bindu ḽanga ndi ane nda vha ndi khou mu thusa, ndi ane nda vha ndi khou mu thusa, ndi ane no benefita musi ndo no mu renyiwela zwithu zwawe a wana zwithu zwawe. Hune vha nga nkwama hone ndi kha WhatsApp kana kha call kha nomboro dzi tevhelaho 060 656 8038. Ndi khou dzi dovholola 060 656 8038. Ndo livhuwa. Nga madzina ndi funa Tshilaphala Murendeni Pete. Bindu ḽi wanala Thohoyandou Block G. Bindu ndi ḽa u kuvha maṱeki. Bindu ḽi na miṅwaha mivhili ḽi tshi khou kuvha maṱeki. Vhathu vho no vhuyelwa ndi vhathu vhane vha kundelwa u wana tshifhinga tsha uri vha ḓi ṱanzwele maṱeki, vha ḓisa kha nṋe nda vha ṱanzwela one. Ḽa dovha ḽa vhuyedza nṋe ngauri ndi wana zwiṱukuṱuku musi ndo no fhedza u a kuvha. Ndi nga ṱoḓa u thuswa nga 2000 rannda uri ndi aluse bindu ḽanga sa vhunga na customer dzo no vha nnzhi. A guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back?
G Potter Archer, made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G Potter Archer, one taste and you will want more. Imnandi kakhulu. Zvino richikwamba vanga vasadhivi uri masheleni akutandura thaidzo ine vavanayo patoawana gai vasongo chatwa vachirenga nga toholine Belran Brands yane patsini na vone ri tova tuzobva ka 500 usvika ka 4000 randa rine ri kotoda chilipi cha muholo kopi ya basa 3 months bank statement na proof of residence ubvapo chelede ikonamba yajeniswa nga muraha zviminetsenyana khavarumela whatsapp zvino 072 019 5843 Belran Brands ndi vahadzimiswa masheleni vodingwaliselao. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrun Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrun Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.